ngifuna ugelo khona ukucula ukuthi akhona kuvuse ekseni ngeculo athi lutho yayizwa nami ngivuke ngihappy man ayithola nogelo okhona ukupheka nokubake yakhona ukubake phela nina bake abakhe kashile masiwagwinya mele sisukume man kufuneka ugelo ngakhona ukubake yabo mele ubake ikhekhe right porridge pop mama over something it's hard man ishebiza kwe green flag ko stoko ngimfethu obvious ayithola stoko wasatlaming kepisi ayithola uba nice mami uba yilady ungabi street fighter ngithola gcina sengitshonga ukuhlangana nawe ngibuye esipanini ulwa namakulu ngifuna ugwayi wami ngizwa le voice ngathi yapema hey bana ngathi angithengisa amawutwana mara sikho lapho ngithola ube muhle ube yellow bone ngithola urelax yellow bone hayi wena yellow bone ngifuna unjani wena umnyama yo kasongo yeah etolo uyayicava le ubani wena ihrotman smile sibuku ungazosungalela smile singalela machisa ngalayo smile emfethu sonke relax smile uyatela yes not nice kena patience ke kopela o reitse o leng ko right how out of 10 ayitsibi right cause nandi followers and key influencer e sharp but then Yazi. uyapha kilibuditse wena yeah kiyelo kimnahana kulikama ke yeah ukimnahana okay sekayaswasa kakasiye left akimtsibeli yeah oh right left akimtsibeli right oh kolokolo cela vaya esikolweni abantwana right 5 out of 10 5 like ujajana too much Ngamncinci, like ngamncinci, angizibi Dola. ma one judge ngishela kazi ukukhuluma ngobani ke rata vibe ya 10 out of 10 hayi wena usanrata nakurata boy akazi ukuthi left no right baba ngisamtshela ukhomba phezulu naphansi ufunde kuphi sisi ucedile isikole ore usafunda ngike wabhema ni